tubazaniye inyubako ikomeye ifite ibyumba bitandatu, salo, salamanje, ikagira dushe na tuwarete ebyiri mu nzu. Ni inyubako ifite rangete yose hejuru, ikibura ni amakaro ndetse n'agafinisaje. Ahantu iherereye, iyi nyubako iherereye mu Byahi inyuma ya Herumoni, paruwasi ya Mbugangari, ndavuga urusengero. Murabona porotayi y'inyubako ukuntu imeze, no hejuru harameneye kuri porotayi y'inyubako. Noneho iyi nyubako ifite n'amakoloni mu mpande, yose yubakishijwe itafari rehiye. Ikigega kirahari. Ikintu kibura kuri iyi nyubako ni amasuku gusa, maze ukiturira ahantu heza cyane. Iyi nyubako rero turayishakamo amafaranga meza, $58,000,000 gusa zitaganirwaho. Aho imbere hose murabona ko wanahashyira indi annex y'ibyumba 2 cyangwa 3 na salo. Inyuma hari indi umwanya washyiraho igikoni cyo hanze ndetse n'umukozi. Amazi agera mu nzu, kandi hano hafite byose bikenewe ku muntu waba ushaka gutura. Neighborhood urabona ukuntu iteye neza cyane, ni ahantu hagendeka. Bamagare uyu munsi tukwihere hano hantu. Ibihe byiza, turabakunda cyane. Location y'aha hantu ni kuri paruwasi, ku rusengero rwa Herumoni, inyuma neza na Herumoni, paruwasi ya Mbugangari. Ni hepfo gato ya Bambone mu Byahi, muri metero 200 uvuye kuri Bambone. Mumenye ko iyi hafi n'ibitaro cyangwa centre de santé ya Byahi. Turabakunda cyane.